their side with the team of doctors, including Dr. Harshad Kamat, Dr. Virendra Gaonkar, Zarasan, आणि माझ्याबरोबर आमचे डायरेक्टर SCID, सेक्रेटरी एज्युकेशन सर, SPDs डॉक्टर शंभू गाडी, असिस्टंट डायरेक्टर मनोज सावयकर आणि डॉक्टर रोजी मिनेजीस आसा. तर हो प्रोग्राम आम्ही नेक्स्ट अकॅडमिक इयराच्यान सुरू करूंक सोदता आणि ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते वर्कशॉप्स करतले फॉर स्टुडंट्स, टीचर्स आणि पेरेंट्स. आणि ह्या प्रोग्रामार ते सगळी माहिती स्टुडंट्सांक, पेरेंट्सांक, स्पेशली टीचर्सांक दितले सो दॅट दे कॅन पास इट ऑन. अँड दॅट इज रिगार्डिंग प्रॉपर अँड बॅलन्स डायट. कितें खातात आनी ते लेबल बी कशें आसलेले, तर कितें वाचपाचें आनी कितें खावपाचें आनी कितें खावपाचें ना हाची माहिती ते वर्कशॉपान दिवपाक सोदतात. Feel blessed that we are starting this program in the state of Goa. So this is Sankalp Sampurna Swasthya. It is promoting the positive health in school children. All of us know obesity is on the rise. Children are getting addicted to the screen. Physical activity has gone downhill. Mental health issues from anxiety, depression to suicidal tendencies. Substance abuse, the official figures quoted in the Government of India and Supreme Court are more than 1.5 crore children between 10 to 17-year-old have some sort of addiction. And then we have about 30% of children in one of the studies shown that between 10 to 14 years have hypertension. 10 to 14 years. So why should they have? Because of our faulty diet, not active physically. We do not know the reading of food labels. So food labels are so important because the front and back of pack. So you take something which is considered sugary but which has a lot of salt. You buy some chips which you consider salty but that has a lot of sugar, and we consume it, and children do not know that it is actually for more than 10 years. But even smaller children, 4, 5, 6-year-old are also doing that. Children are not sleeping well, they're sleeping late, getting up late. So all issues start. And somehow these are all called as non-communicable diseases which are on rise. So we want to prevent it somehow, anyhow, and we want to stop it as much as possible, because later on once I become 30, 40 years, to quit smoking or to control my BP, to control my diabetes, we do not want that. Communicable diseases are different, but this is a silent pandemic that we are calling, and let's all together do that. I'm really thankful to you, sir, for allowing us to start this program. आणि या कार्यक्रमाद्वारे आपण गोव्यातल्या शाळांमध्ये जाणार आहोत. हा 2 टप्प्यामध्ये होईल. एक 3 ते 9 वयोगटामध्ये तिथे छोटासा 45 मिनिट्स to 1 तासाचा कार्यक्रम. ती लहान मुलं आहेत, त्यांना फक्त छान छान पिक्चर्स दाखवून प्रॉपर मेसेजेस आपण देणार, त्यांच्याकडनं ते रिपीट करणार. And the second part will be between 10 to 18-year-old, where apart from these small simple messages, we are talking mainly about mental health and substance abuse also, which will be added. And of course, as Sir said, environmental, the air pollution part of it. So it will be interactive. In fact, we would like parents also to be part of it. Our pediatricians will go to the school, do that program, train the teachers also, so that subsequently teachers can do for the rest of the classes also. Host Bhakta, Director of Education, signing the MOU with the Indian Pediatric of Academy for the संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य या कार्यक्रमाखातीर आम्ही आज MOU साइन केला. डॉक्टरान आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान एक्सप्लेन केला त्या प्रमाणे स्टुडंट्स, पेरेंट्स आणि टीचर्स या तिघांच्या खातीर प्रॉपर नॉलेज फुडाच्या बाबतीत दिवप, डायटाच्या बाबतीत दिवप, आम्ही म्हणटा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस हाच्या बद्दल दिवप हे गरजेचे आसा. आणि तेकाच लागून वेळच्या वेळार इंडियन पिडियाट्रिक्स ऑफ अकॅडमी हांचे दोतोर्स आमच्या सगळ्या टीचरांक ट्रेन करतले, स्टुडंट्सांक एक्सप्लेन करतले आणि पेरेंट्सांकूय एक्सप्लेन करतले कितें बरें आसा, कितें खावपाक जाय, कशें खावपाक जाय आणि केन्ना खावपाक जाय हे. त्याच बरोबर आम्ही म्हटलंय की दोतोरान आता सांगता आसतना अप्रॉक्सिमेटली सर्वेंतल्यान आम्ही म्हणटा की मोर दॅन 1.5 crores ऑफ द चिल्ड्रन्स बिलो 14 years आज व्हेरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणजे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सारखिल्ले डिजीजीस दिसपाक लागलेले आसा. कोरोनापेक्षा हे चड डेंजर आसा. म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हटलां की हे पॅन्डेमिकाच्या पेक्षाय चड डेंजर आसा, फुडच्या पिढीची वाट लागपाक शकता. म्हणून तर आमकां आतांच अलर्ट जावपाक जाय. दीस इज अ अलार्मिंग स्टेज फॉर अस. आणि गोंय सरकारान ताकाच लागून इंडियन पिडियाट्रिक अकॅडमी ऑफ फुडलो विचार करून ही स्टेप्स घेतला. आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा आम्ही इंडियन पिडियाट्रिक्स अकॅडमी हांच्या बरोबर आमच्या पुराय म्हणजे फ्रॉम द 3ऱ्या वर्सापासून त्या 14 वर्सापर्यंतच्या भुरग्यांक सगळ्यांक व्यवस्थितरित्या फिट दवरपा खातीर टीचर्स, पेरेंट्स आणि स्टुडंट्स या सगळ्या खातीर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आणि डायट
हाजेर टायम टू टायम गायडन्स आणि टायम टू टायम ट्रेनिंग ही तांकां दिली वयतली आणि म्हाका खात्री आसा आमचे सगळे टिचर्स ही ट्रेनिंग फॉलो करतले आणि जेणे करून हे पास ऑन स्टुडंट्सां पर्यंत जावपाक जाय ते जातले आणि फुडें हेल्दी आमकां जे म्हणटा आमी हेल्दी जनरेशन जे तयार जावपाक जाय आणि फिट इंडिया कॅम्पेनात आमी सगळे वांटेकारी जावपाक जाय ताज्या खातीर हांव परत एकदां इंडियन पिडियाट्रिक ऑफ अकॅडमी गोवा टीम हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि कळपा खातीर सांगता की पुराय हो कार्यक्रम विथ फ्री ऑफ कॉस्ट ते आपल्या खर्चांतल्यान हो कार्यक्रम आमच्या बरोबर करता सरकाराचेर कसलेंच बर्डन ना विलिंगली ते कार्यक्रम आमच्या मदीं करता त्या खातीर हांव तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता कारण स्वताहून तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि फिट इंडिया मुवमेंटांतल्या ह्या कॅम्पेनिंगात तांचो खूब मोठो सहभाग आसा